یک گروه ساکنان فعالان جمعیتی حامیان جانوران با پارلمان رئیس شهر دوشنبه وزیر کارهای داخله دادستانی کل و رئیس کمیته حفظ محیط زیست مراجعت کردند. آزار، شکنجه و قتل بیرحمانه حیوانات و نشر عکس و ویدیوها از این لحظه ها آنها را به این عمل وادار کرده است. با ارسال یک نامه آنها از مقامات مسئول تاجیکستان خواستار رسیدگی به رفتار نامناسب با حیوانات شده‌اند. Обратились с просьбой отреагировать на вот эти последние события. با آن درخواست مراجعت کردیم که به حادثه‌های آخر واکنش کنند. در مراجعتنامه همچنین دلیل‌های ضروری، عکس و ویدیوها از شکنجه و آزار حیوانات را که ما جمع‌آوری کردیم، شرح این وحشانیت را اضافه نمودیم. همان وحشانیت نسبت به حیوانات که از سوی بی‌ادبان صورت گرفته است. همچنین تشکیل سگ‌جنگ‌ها که در کناره‌های پایتخت تشکیل کرده می‌شوند. کیم کدام گروه مردان می‌آید با خود سگ‌های جنگی را آورده مردم را جمع می‌کنند. سگ‌جنگ را مردم تماشا و نواربرداری کرده بعداً این زورآوری را پهن می‌کنند. На видео подростки и опять же распространяет вот это насилие. блогнависони фаъол низ аз афзоиши бадрафторӣ, шиканҷа ву қатли ҷонварон, хусусан сагҳо, ҷомеаро огоҳ карда аз мақомот талаб доранд, ки чунин одамон бояд тибқи қонунгузориҳо муҷозот шаванд. Ҳар ҳафта мо мебинем чихе мардои калон ва ё мегиранд, например, сага оба мепартон. ман ҳамин ба ҳайрон мешавам. мардумои мо бисёр мегӯям ки мо мусулмон ҳастем. бону пулатова мегӯяд, мутаассифона мақомот ба ин мавридҳои бадрафторӣ ба ҳайвонот ягон вокунишӣ намекунанд. ҳамчунин вокуниши мақомот ба муроҷиати фаъолони ҷамъиятии ҳифзи ҷонварон маълум нест. вале созмони ҷамъиятии наҷоти инсоният наздики 3 сол аст ки сагу гурбаҳои бесоҳиб, бемор ва велгардро аз хиёбонҳо ҷамъ карда табобат ва парвариш мекунад. ҳоло дар паноҳгоҳи ҳайвоноти созмони наҷоти инсоният 76 саг ва 12 гурба парвариш ва табобат мешавад. ин ҷонварон аз ҳисоби худи созмон ва афроди хайрхоҳ ва ҳомиёни ҷонварон бо ғизо ва дармонҳо таъмин мешаванд. бисёр камбудӣ дорем, барое ки сагу пишакое ки ҳозир дорем мехоҳем дар зимистон мисол гирем ино вай дошта бошанд, ҳар кадомаш алоҳида хонача дошта бошанд. мисол гирем мо мехоҳем ваксинаҳои вақту вақташ қатъи гирем. сагу гурбаҳои таҳти нигоҳубини созмони наҷоти инсоният дар як рӯз тақрибан 30 кило ғизои гӯштӣ ва 15 кило ғизои нонӣ масраф мекунанд. ҳоло дар шаҳри душанбе чанд чунин паноҳгоҳи ҷонварон аз сӯи созмонҳои ҷамъиятӣ фаъол аст. аммо ҷонварони бесоҳиб низ дар кӯчаҳои пойтахт ва атрофи он кам намешавад ва теъдоде ҳам аз сӯи сокинон озору шиканҷа мешаванд. фаъолони ҷамъиятӣ нигаронанд, ки ҳарчанд қонунгузории тоҷикистон барои бадрафторӣ ва озори ҷонварон ҳудуди 600 сомонӣ ҷарима муқаррар кардааст, аммо дар асл ин банди қонун иҷро намешавад.